Episode 7. Ano ba? Yang iniguguray. Day may mo may kay yakakay daw kay makarinig na pati autay nang titekan busmaya titekan kamaw din ako mi kahit di karesa ni kapene. Aray ruwa ka kambroni na inon di tapos sa'yo. Ayari. Episode 7, Rick. God is good. All the time. Ano ba? Ano po daw yan? Ako di ba doon, busumayin kami, kahit di karesa, kamaw din kami rin. Yung mga meri at nanatay ka wala rin. Ano ko ya aray kaway. Kaya kapun kaya narekari sa bunyakan kurbu kay. Kaya narekari sa kaya ama nga roni na ino di tapos sa iyo. Ama nga raon na kami kam na pera na bawli ako busmaya gino tapos sa ay. Busmaya ko na ben kaya aray wa. Aray ko roni na ino tapos sa iyo. Kamrara pa. Kay kampunan mga mirinari na ino tapos sa ay. Di takandani nga ba sinabi ng takataka sinari ka tispa nga ariasan katauroya yasan karawan katauroya meron na labis sinari takataka inari kina inon ting abong kayo kaya rin inon ting abong kayo sinangam na labat dira titekan kamaw na titekan usmay na koy na inon tabi sa'yo Kauaba sinari tayo punta na kami yan, tapos arabis na yun, naligina. Tano ko, tapos sa imina, tayo ng takatakay. Inanti kay busy. Kaya teka na busumay, teka na kami na ko, silang inukukulay. Tauroy, nungra, tinungurong ang kami na yan. Nagkakuha na ako na inanon, tapos sa iyo, tuwa Kauaba. Sa tayo, yapon nang inumay mo, nakanta nga ba, ano nang, may roy kararare ko kung nangangarira yun tayo nari ka bateriri at sinaururing ang tayo na ko sabi nari kinubusmay na kape ni iyak mo rin kaya kaya hindi terang ko na kaya hindi the live stream the YouTube kaya the radio the Hope Radio the rari kaya yari sa ayo na ba teka na ba kami audio busmay na kami kami kamti ba to nila inanon tiya sinang tauroy ng wakin ako sa Valentina sa tiyon wera sinana ate ko na bantamukin na nini ari ay tamero ate bubutagi ay tamero ate bubutagi yabusi ko antay ko na rin makatuwa na ba
Hamra pa kam mako na taka. Sa busia radikan pa ya kerek. Bugin di offering para karya. Ara tight. Sinatar. Sinipoy ko sky daw ko tamera Joshua. Iroun na tameron nam tapos sa iyo kasi mga penenapenigo tak. Ngay ka na sim Joshua. Pas na Taromauri ko Iroun jawa kawa kayo. Joshua sa penendo ko pas na Taromauri ko sa busigo ko na busimaira menanorangai panasim may gaspungay na metam detayo. Detayo tamera. Sinang tawroy Joshua ni Koki na koim ake pun nampay. Ake kapuyan kakapayaki na mayroong Joshua de kosan nanganganir. Nrona ki Joshua me akarya akiana ko menanoran ni kandang detayo. Sabu busigo tamera pa kuna busimay ani kakapayay ani katabuy Joshua pa namin na lupongan ay bukin wakinan na me kades. Kakapayay na ngay ni kapenera may mo na yun karukwatukin pasya na ko imron Kristo Yesu ay ngay arawi oras sa kamay. Amen. Happy Sabbath. God is good all the time. And the book the wind say, Ya busmaya
araw numane ari asan nang atyakan busmain tayo. Ay po singa ya so inu busmayak. Kamaben san busmayak. Ya kana ko at busmain ako ina ya busmay ko nakon de. Taromauri Ae Abwabwaki tayo. Kora mana pa bugin ang busmain ako ya tanong ora. Atan meta ko na tayo atando kon Taromauri tayo. Dira dispanga ari yasan gayagin katawroy naron na yasan tagin na tuwari teta may mau. E piari ki ba? Ke kora na koy ni kapen. E pia agiri ki ba taka mera na koy na e piari ki ba taka unga na koy ra. Kasi ka gowa basta menen po ngai kakasir. Te uwe mahina sina rinda ko nam tek. O sinag tawroy jasu andar Taromauri on tayo. Sabu busiko. Kuna busumay na panasimay kaspungay na metam ditayay. Kaysa kira, kaparaya na. Rani nga yan, tiyagin ng tiyaka. Ang anay, ito ko na, tiyagin ng tiyaka na kuno naman kantani. Bukay ang anay kura-kuraw. Panatiyata, medinin ni Korea. Rani na nga yung ni kapan. Pasinakari kita kura-kura men ng tiyaka. Iroun Kristo Yesu ang ay araw-araw sa kami. Amen. Ditaba sa iyo, naroon na rin tagin na ramanunumane. Ang kuwa, ayo kabanian na utabas ng kami kanya karis sa iyo ko po. Itangiri ni kanikoka. Disipa nga. Ari tagin ang temuan tayo, ari iro ko yay, kurubuy kay. Gen temuan tabas ari iro ko no yay yon kurubu. Dito yayo. Naroon na tiyagi na kipa. Ang ko ay kapanan na utabas ng kami kan kurubu. Na mga kokarigi ari yasan tiyagi na nakoy min. Temuan tayo game mondo ko yay kurubu kay. Ito kutiyakan di si pangara. Tayo ko tiyaswa. Tayo ko tiyaswa. Row. Ina non tenden naro kariyeten. Imbi ndeken tebure Iroun na tamene yewa. Teswa erogo pa na kaisipo me atam one yewa. Atam mene yewa. Kimena tetapo ya naria ni kaisipo ye me teswa. Ana ko ni mena tetapo te wana. Tetapo anaria ni kaisipo ye me teswa. Ero ko teswa. Hoy vivite. Atam. Ewa. Kumena ya. Ditaba sa iyo. Teswa. Tayo ko na ba? Kumena iya. Kumena ya. Iroun jawan Taromauri ayo. May sila na ba? Ay ka, tsaka titapo yan na yan, nakikaispo na Teswa yay. Hindi na po niya yung naku na yun, nakikaispo na Teswa. Tsaka titapo, na po niya yung nakikaispo na Teswa. Titapo, na po niya yung nakitaka yay. Pasay titapo yan, nakikaispo yay na Teswa. Nantabo ni kabane. Ay kasi niya yung nakitaka yay, on suku yay. Teswa, teira. Ni kokira na koin. Pato, tira dito po si taka yay. Pato si taka yay naligin na rabesin. Kito si taka yay naligin dito po ni kokyok. Kito si taka yay bukong tayo ni koben. Mebay karadig. Akisipon diya yung nakimena yay. Teswa, tayo ko. Mente tapo, ada ko mena yay. Ni ko ko, nakon na nakanta ni.
tenua beiga ikan meroroki ng tayo. Ay kaita ko pa, anarigi pa, kanga tenua beiga, anarigi pa, bukin ni metia kira ye Iroun Jesua. Eta ko temuan. Ede tei ko Jesua, pa etangiri ko. Ede tei ko Jesua, pa etangiri ko. Kam nakaugia mi paipara. Nakon tepo gane, karikan pai. Temakor tenua ke puna ne ruai. Karikan pai temakor tenua ke puna ne ruai. Ay ta kutia kana. Oye o ateswa ivetia choma ta ari. Ay ta kuna koina. Komena ya. Rau. Atam mene yewa. Ataiya iroia ba apure metan Jesua. Akia karapeya. Aka kwa wao ana mekinda ba ai kwa kunanti metan Jesua. Awa karapeya. Asen korawa de pa yeki kukura ye Jesua. Asen neka ana ko de pa yere songi ye Jesua ba na dia inaki koroi. Ngana sikato me de kiboyo. Ba de poke ta kapene ni poke na ben de paibar. Aswari ya yo mo ni poke de paibar. Ana bebe de Jesua. Come na ya. Angara sinora de poke na to kosos. De makor de bi me anu aki buna ni yawo. De mende de kiboyo iro ni kapen. De kosos de makor de bi me anu aki buna ni yawo. Ay ta kutia kana. Ay yung te pana te wana may karawa. Pa ka ngai. Awamata. Kam no sino ko may nanona. Bakam nagi buka ni pa nangayan na nabure. O nagi rege Iroumi. Ba ni kamemete ake kaina. Nge e karawa te pure atamane yewa. Nge a karawa te pure. O Jesua, ide te ia pa etangiria. Ni po ngai kakaisira. O nasin Jesua. Ena mai sina pe mai bokoia. Ai ka ana meu akina te meu ipaburon. Naron na te akina kito korbo. Ipo kan to kosos. O Jesua, ide te ia ni kosina koia. Ibukina pa etangiria. Ebe tei ko Jesua ibukina pa etangiru. Legi vetei ko Jesua pa na dibuka kana koim. Legi vetei ko Jesua pa na karikia kaim. Legi vetei ko Jesua pa na oroiko. Yen poiko. Me vetei ko Jesua pa etangiriko. Ande bukini vetia ki Iroun Jesua. Sineria ni Kauaba pa Jesua. Nge veteira, ai poni veteira pa etangirira. Sinanora ra kawo ni yang. Ai na taran rangin ngware lege. Dero ngono dayo. Sinanora ra kawo ni yang. Ele tei ko Jesua pa ena kaisakiko. Ele tei ko Jesua pa ena kaisakiko. Wagi kani kaisaka ki Iroun Jesua. Wagi kani kaisaka ki Iroun na sina Yesu. Sina wagi dari gara boga de kani bai temakora ne tenua. Aki buna ne Isua. Au wabu me towan. Kani bai temakora ne tenua. Aki buna ne Isua.
au wabu me te wana. Ata utaki bwana Isua. Awa waya ni kauria kime taya na kikei. Awa taya yai pa akia karapeya. Awa isusu ben piku. Awa koroi aya bitake yai. Lero ko tekanga. Pa ata mone yewa. Ngia ataya pa yakia karapeya. Awa koroi oi ni karapeya. Ni pon noi na yamakuri. Awa karapeya yai. Ngia ataya pa apure. Awa kataya ni karawa te makuri tawana. Aya ata kupana kona ni shakiyai. Oh iroya tau na beyai. Te kibwane wabu me tawana ta kujakan. Ayo ateswa e koroi karapeya ata me puna. Ai kakunia men. Ay kuni kaiya yai. Onori antorongo ayo. Ana makuri chama tani kona ni kan kataya ni karapeya poni Irouna. Ke ni kamewa poni Irouna. E kitau. E kaina noa ana makuri teswa. Chama tai poni Irouna. E ki kona ni karekete meu ni pon noin. Repekauna ke wana. E kaina noa teswa pe na kona ndangana ki te meu. O tina koroye teswa. E te akina ki ntorongo. Pa teswa e korowa karapeya meni kunin temen. Sikaina noa ana makuri teswa pe na rapunira. Pe na karapeira. Saki kaina noa o saki tau. Ke ara makuri poni Irouna e ki tau bukin kameno wara. Sinanora te pokene yepeto. Te makora ni tawona kibuna ne Isua. Yepeto te makora ni tawona. O kibuna ne Isua. Ayata kutekana. O sika mewa ki Iroun te wari ndarana. O wakarapeya ki arabure Irouna. O wakapara ki arabure Irouna. Nako gerik. O sika mewa ki Iroun te wari ndarana. O wakapara ki arabure Irouna. Depa yeriki. Pangi enaki temen ni korawa ki gay karpen atam meni yewa. O sinariya nataya. Bangkana ako utaki kunin temen nane nariya siringaki. Menga yere e paro ran temen o ere ki karpen atam meni yewa yai. O yeru na nape. Pa na paro ran Yesu pasonga ni pena ni kona ni kamewa ki ngaira aika na sintiasua. Depois que ele tocou os te makoro te wono kibuna ni meu. Te makoro te wono kibuna ni meu depois que ele tocou os. Ai ta kutekana. O na Iroun Yesu Kristo. Are te sakoses. Are ko koni meki. Are te moanua mai pokoi ya mete. Are metanuia we no nape. Ana pai te ware tangirira. Are te bokira men narabure ndarana. Ro sipuni kaina noa Yesu. Si kaina noa ran Yesu. Saki konan puni kameure puni Iroura. Eta ku pauro ba akia te menna konani karekia te mewari. Opun na ke te menna. Ivi ngai te missionary ai te metamin te yo. Yaki konani karekia te mewari. Mendaran te sibu te day. Mendaran Yesu Kristo. Ngai ya konan nganira te bubua te percent. Ngira percent pa yaki koro ni nabu te percent.
O ibukin no ni makina no tangira na Iroura. O Yesu yang anira te bubuat te percent. O ere pedik yon te bubuat te percent. Amen. Ro. Siriya no ni makina Yesu Kristo. Siriya nanga ngaira na koina. Papo si ngaya na kona nanganira te tokani kai. Si ngaya na kona ni kamanoira meni pai ni kapane. Leki tau am makuri. O leki tau am makuri. Ni kataya ni katamero ay metan Joshua. Na sikaina noa Yesu, sikaina noa rani Yesu. Sina nora kara kapania ani yang untayo. Eve taiko Yesu pa enakapongan ako. Eve taiko Yesu pa enakapongan ako. Wagi kan ikapongan aki, Iroun Yesu. Wagi kan ikamene naki, Iroun Joshua. Inke eve de Joshua. Niwe tia atamene yewa. Yeye na plan Joshua mai mwana. Inke karo chona ba yo. O nakanta ninga Joshua be, nakarabe be wena na ko onabe. Wena rikarawa o Joshua nakabubura. Ni konda ke chona ba yo nu wena. Bete ba yeriki. Pangero ko te bure yon sebe. O yeurwa kita kanta ninga ni ke te plan nan. Mga yeri Joshua mga wetia atam mene yewa. Pa tangiria, pa nakaisakia, pa anakarawa te makuri ni ko ka terita kere mai mwana. Are bua. Ngeten. Mga yeri te taba sa yo. Ngkuya ko meta ko ngkuya ko ngora ngkuya ko ron te taba sa. Ewe te ko Joshua, ewe te ni kapene pa nakaponga na ira. Tebo kiane temo ni Pedro. Temo koro ne wo kipuna ne wobna do wan. Koni kibo ikarang mende na koir. Meka kawag pasina ko kyoki abasongan ko nan temeto nururingan tayo. Temo ni Pedro temo koro ne wo. O kipuna ne wobu me do wan. Ay ta kutekana. Bakal ndiye kina ko yai. Pa kamera kakina pe Kristo ibugimi. O kasuka tero akam nakakairi yai. Pa kam na to min manakana. Ro. Ngai rai kai ni kapene sipene ni betiak. Pasi nakakairi ron te uya. O sina to wa min manakana. O tira ana maguri te uya. Tira ana maguri te uya. Ro, sipene na tayo patira na makuri te uya. Ari asan roko yai. Ncho na bayo. Eroko pa na kayo rawa te kayoki merenan Joshua me na pota nomet. Eroko pa na ko kia asan kita na Joshua. On kita na ko, o yang atimiya ko. Yang atimiya ko pa enarita kinakuha kita maguri. Ibukin ko kakia no met Joshua na kon na kantaning. Pa yung no kiraro na derita kere may mwana. Are face to face met Joshua. Pangkero ko debure o eurwa ki pai ni kaben. Ana boli ko nando ko ndara kantaning kangai. Sakit tapeu. Tena kon teki na teka Joshua. Nanti taba sa iyo. O ako kauring aki. Pa Joshua iwetei ko ba nakapongan ako. Yaki iwetei ko ba ko nasikay na tekaresyan. Teka nungungura pa tena tapay akarawaki na nun tekaresya. Na iwetei ko Joshua pa nakapongan ako. Nakon namtara na riyasan na nga ko. Pataw tisanin ng kwe. Tisa katukyorak yung kwe. Kitaw tirarang kwe. Joshua iwetei ko pa nakapongan ako. Pagkara sa ni Koroy. Isi pangaraw, naratarin na liyasan na ngayon, Joshua. Si Koroy, ako na nun na nakanta ni nga, Joshua, isi po ni Koroy, ako ni kukuray na. O sina eke yay, o sina kamumuak yay.
Dita iyo. Sivetiaki. Iroun tiasua. Pena kaponga naira. Paina ne puak te uea. Ni paini kapen. Sinaki ka ngai. Ana maguri te missionary. Sinaki ka ngai. Ana maguri te rikan te unumane. Te maguri ayo. Ana maguri tiasua. Ewe teiko pakona koroya. Ewe teiko pakona makuria. Ibukina. Asaki ibukin te missionary. Asaki ibukin te karisa. Na ibukin tiasua. Ngai rai kai ni kapene. Si pene ni vetiaki pasitangira ki Iroun tiasua. Si pene ni vetiaki pasinakaisaka ki Iroun tiasua. O si pene na pene vetiaki pasinakamene naki Iroun tiasua. Tirana nom te tape sa yo. Ngwe te songora, ngwe te sameta kwa, ngwe te saroko ne po tiasua te tayai. Tirana nom. Kwa kitangira ni kangai. Aswau. Ayo ngai. Pako tangirai. Waki kanika ngai. Aswau. Ayo ngai. Pako nakaisakai. Ako waki kanika ngai. Aswau. Ayo ngai. Kapongan ngai. Sinabu siya. Atay the pathfinder. Paana kira kinakamuhay kay. Ako nakakanak ko kunay ito korana. Nakoy lang tayo. Like a bird out of prison that's taking its flight, like a blind man that God gave back his sight.
like a porridge in bigger. Was confident faith. I'm so glad that I found out it would bring me out to His only name. Thank God I am free, free, free from His word I've seen. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by wonderful grace. Glad that I found out He would bring me out, show me the way. I am free, free, free from this world I've seen. Washed in the blood of Jesus, Sabi ng I've been Dina. born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by wonderful grace. Glad that I found out He would bring me out, show me the way. Glad that I found out He would bring me out, show me the way. Show me the way. Kamatay na ba? At ayun pa find out. Diyay, sinat. O, ni kay nira. Sinapoy ko, sikay tao ko tamera tiyasua. Ibukin ni Betia kira Iroun, ngayra ikay ni kapanira tiyasua. Sibubusi ko tamera po ko na kami na naira tiyasua na kon naratare na reo are ko saan nanganganira tiyasua tupong tuwan metuwan. Pasinamakuria tiyasua na kon na reo kanta ni ngay. Si kakwawa tiyasua pa ko yetira po ko tangirira. Ko yetira po ko na kay Sakira. Ako yetira po ko na kami na naira tiyasua. Sabubusi ko tamera, kung nakakapayayra, imintiyaw ayo. Abi ako rawag pa ni kapene, inanong tepong ayo, inanong namtabas sa'yo, o inanong pong inimewra, po roy menon. Pasa na ko yung Kristo Yesu, po ning hayarawi, or sa kamay. Amen. Ay, kanda ba, kanya karisa, kamudi nga sa apen na kwento man, basta apen ni katawalo, sa kain siya, kanara, aki yairora, sa siya, ni daman niya baigi. Kambasin na pa, tigiroy ka nung namitabas sa iyo. Wala na irwa. Sa busing kami. Sa ko katawan ugeng. Sa busing kami. Wagi na kamagi roroman tiamarak erang isinawa tiamarak. Sa ko katawan ug. Lida ta katanawa ta ring ngabong. Kaya tolo demonstration ibugin na rete te master kite. Kumapon kape arami ron timisinade. Kumaru itista arami ron timisinade. Imain ibimewa na kono papu imaonowa. Beberware. Terima kasih. Berapa?
Marano pa naman. Para pa bukid kay Rona kila ino ng tapos sa mga tayo po nakatapos sa ano akam nara pa bukid na kila detayay pero ko ang tanin Taromauri detayay yung wala sa mga kais po nakatapos ay may tigiray kanon na may tapos sa iyo sa popo.